the distance ndikoretwo ndaira muthikiriria distance ya rafting otoreke kiwanja kia mubira ri gikoragwo na 80 meters nginya 110 kana 120 ituri rafting ri distance ni 300 meters only 300 meters no anyita yo kosi na iruine then gates igekiro kundu gwetagwo eddies river eddies ruiri kuria wona ruiri rugamite haria muga ndia irikeire ndio uthire handu wona ndia iri no kona handu hane hariku hau no gate yekiragwo kuria gate igekiro hau na kuria hangi gate igekiro kuria ruiri rurathi henya hanini koguo eno ya guthie ha hena ruiri rurahiwa hiwa ri hau ni ukohitukite ugurite biu uthiete haria wagine kugaruruka ri ugaruruke mundu athiaga ukaingira gate yo ne hena ndia mai roi rukiriire riu hau no tuguthondeka kihingo kingi ngani ciete ihingo ninge wingire hau muthiuruke kihingo kiu inde mukiingira mucoke mutira ikonoka na roi na kianda muhure kona na gataru mwambate ninge na roi muke ninge muingire ringi ne motorero tiriri ndukaike mahitia makuhutia ki gate ugacoka ugaikuruka ugathi gate na nikora igwate gate cia red ri ikoragwo gate cia red cina meaning icio ringi nicio kuthiuruka gate ya green ri iyo ni ukohungurite uthiite so kahinda karia gakuhuthika kanini muno ri ndeka 2 ndeka 3 mundu ucio niwe ugukorwo ahotanite so na mathako maya matariu combination metagwo R R ni kuga R4 raft 4 people tugakorwo na category ta 3 airetu ana botine yomwe etagwo R4 rafters ana na R6 rafters atadatu then mix arume atatu na airetu atatu na arumeri na airetu eri so uguo icio nicio category cia rafting so individuals like Nicole and airetu agiana Nicole and airetu agiana atatu then the same way ninge macoka macemania na Osama ruhu-ini shesheni hakuhe nawe.